Limbangan Barat ya. Putra kadu kasabar itu. Kedua. Bukan dua. Enggak dua. Nah, Kang Denny Saripudin sareng terbuka. Ninggal ka dia. Di balik layar Perbuga Channel ya, sama Saiful 27 dan Sarama Channel nih sahabat, lagi meliput suasana pernikahan adat Sunda di Limbangan. Calon pengantin istri, alhamdulillah urang sadayana biasa nariung pinaraga silaturahmi. Adik masing kuring di dia badai ngadugikeun salam penawar. Ini pejuang sate guys. Aduh, tinggalin. Oh, guys. Paling depan dong. Paling depan pasti viral. Bang istri dan aturan tinggi di tempat anu pantos sewakeun paminten ayeuna akan nikahnya di Masjid Al-Fajri. Mangga. Mohon mangga Kak. Atana simbol tadi geus mangga sepatu mangga. Mohon mangga panginten ayeuna Masjid Mangin teu wakil atau nabi saksi tiasa lebat ka Masjid Al-Fajri mangga. Ya buat sahabat semuanya, acara akad nikah akan segera dimulai ya.
Kasih senyum. Yuk, tuh, dua. Lagi. Lihat coba. Nah, lihat. Lihat.